Khawvela hotel zinga upaberchu Japan rama Yamanashi prefecture aom Nishiyama onsen Kyunkan hotel ki ania edi zasari pangahun lai mi dei anito he hotel hi khoidanglam alanilova anei tumasa bertha generation somnga pani chuang zetin he kwalbuk hi anen kolto ane nu in fapir ashin don hian apiang nu nungzok hi amasa zok anei nu minute som pasari vela anei le ngal tlang puitrin Ireland anu pakhat kilkini aro afapir nu nungzok nei tur hian ni somriat pasari zet awa Khawvela phirpiang to zinga piang in kar hat ber ani afamasa zok hi jun ni kata apian lain anhunung zok hi august ni somni pasaria dai apiang thung Khawvel mishing te hi vunrong in anglo tak tak kan ni a amaro chu USA Kentucky khwami chungko pakhat Fugat family te vunrong ang khuchu mutur anomlo Fugat family te vunrong hi midang anglo takin apol te tlata an vunrong pol na chan hi an genetic lama diklo omwang ni in mithiam de chuan an soi antisena methemoglobinemia anti omchuan an vunrong hi atipol ta thin ni in an soya an chung khotha te vunrong hi apol chhozel ani mithiam te chuan lirnging na takhian Khawvel virzong hi ati chak thei anti a he thu ti chiang tur hian finfia na pani aom ve tlat thung kumsang hi som pakata Japan rama magnitude kwa setana a lir angin vak tum khan 1.8 microsecond in hun akal chaktira hemima kumsang hi palia Indian Ocean 9.1 magnitude na a lir angin vak tum khan 6.8 microsecond lai in hun akal chaktir bok France ko pui Paris dilar bertu pakhat chu Eiffel Tower khu ani a magdang lam na riaw tak anei bok thirmanga siam ni in meter zatum somni pali zeta sang ani boka tasikale nipuya he tower hi apian mang adang lam zia bok nipui lai chuan thir hi afan thina asan zong pa ngai bak in chi sari laya asan bel baka ni mulo na lama he tower hi a on thin Antarctica a khuan leinhnuai atanga tuiron long chuak chu tisen ang main a sen veka amhinga tan blood falls ti phua ani nge blood falls hi kumsang khat zakwa som pakhat khan Australian geologist Griffith Taylor a mu chua ani a he tuirong a sen na chan chungchang research an beya chuan helai mun nuaya hian salt water anti tuifin riat tui al tangkhom tam tham tak aoma iron oxide tam tak pain akhal nan ani ni in aim tui lo luang chuak te chu oxygen in alo chia pe le che khan tuirong hi aron thak danglam ta thin ani anti Khawvela tlang sang ber Mount Everest a khian mithi ruang zani aya tam om anga chut ani chin chia danin he tlang lon thiza chu mi zathum ain an tam to a kongkhir khan tak ani awangin ruang te hi hanlak thak mai thei ani lova ruang hon ain ruang hu chia hi atam jok Mount Everest tlang san zong hi fit sing ni sang kwa som ni pakwa ani a fit sing ni sang ruk chin chunglama to I chuan oxygen atlem to a boruak tlak cham wanga thi hi an tam hle a dead zone ti in a mingwa ani nge he tlang lon mi te chuan mi ti tren khat te phei hi chu minglem phua saking kalkong chin chiana atan te an mang thi Khawvel mi hring piang to zinga sang ber chu American mi Robert Waldo hi ani a fitriat le inchi som pakhat zeta sang ani Waldo hi asan lutuk na hian a hrisel na lam anghonga kumsang khat zakwa somli khan kumsom ni panhi leka upani in athi tuna athala kan mu ichu tunlai thiam na mangin kalar te hi pek anni tuifin riata cheng blue whale te hi Khawvela ram salian ber anni a tonza som sari pathum lai arit te anni hloma alian fal ho big te phei hi chu tonza som kwa te po an tling thei alung len zong ringot po hi lir thei te kar kan ti ho ang tiat vel zet hi ani a alunga tanga thi sen chua na thazam artery an tia hian mihring an leng thei zan boka an leiri zong ringot po hi sai pui ain arit zok blue whale sei zong an te to a an confirm sei ber chu fit za som pakhat zeta sei ani a hei hi school bus pathum sei zong bel khom nen ain thluk
Blue whale te hi Khawvela an tam to lova sing khata tanga sing hi sanga vel pak an om to lo ni in mi thiam te chuan an soi